मो बिल्लीर माछखिया वीडियो चलते देखा ଅଛି ବୋଲି ମାଛଟା ଆସିଛି ବୋଲି ନା ତାକୁ ଡାକିତେକୁ ପଡୁନି। ସେ ଆସିଗଲାଣି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଭାତ ଆସିଗଲା, ଲୁଣ ଜାଗା ଆସିଗଲା, ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା ମାଛ ଆସିବ। ମାଛ ଏବେ ଭଜା ଚାଲିଛି। ମାଛ ଭଜା ସରିଲା ପରେ ଆସିଯିବ। ଦେଖିନି କେମିତି ସେ ଜଗିକି ବଇଛି, ଅନେଇକି ବଇଛି। ମାଛ ହାଟକୁ ଖୋଲା ହେଇକି ଆସିବ, ତାପରେ ସେ ଜାଗା ଉପରୁ ଭାତ କତିକି ଆସିବ, ତାପରେ ଖାଇବ। ଅନେଇକି ବଇଛି ସେ ସେଠି। फाइनाली माछ भजा होगी आसीगला। एबे मो झीटी बसी आसे खाइबा टिके मुझे भात टे गोल सारे ते चकुटी देमी। व्यस्त हो गने केमी हम आमनो रह ए पूरा पाखक आसिक के बसीगला। देखनी देखते सी भात देहरे माछ चकुटा गरम हो सीना छड़े पाइने ने तो टे खा रह टे कौन ए ने खाता 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 गरम है चकुटी हो कि तू एने व्यस्त हो गलु खाया नागे खा। मो बिल्लीर वीडियो भल लगुले दयाकोरी लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।